الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye alamisa suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani minye hijra sankalo nani na bisunye uworo na miladi nasarau ka jate bafula ani mugani kele sankalo tani kele na bisunye watani kele na ambe dawda mugu masjid razaqu ambo kono darasu be sheikhul islam muhammadu ibn abdul wahhab aka kitabu kono salasatu usul ambe leshiri fulanama nako asaniyatu anna allah la yarda an yusraka mahu ahadun fi ibadatihi ambo lesiri sanina lesiri fulana indela dresu temene anye kuma udoke aka atuma dafa tumame ayen info aka kadirila ya wanna limasajida lillahi fala tadu ma allahi ahada dresu temene an kumana ninfana nye dofo ninfana tafsiri la sarahula wakati yansoro kono amadafa amba tayromi amma an tuqamu fiha awsana tubadu min dunillah ni deresu jora kuma kono nana abe kuma utige kubo nyogona doni akum mishiri ala bato yoro dedo ka ala ke kelenye misiriu kono salli kajo misiriu kono ala togo kafo misiriu kono kurana ka kala misiriu kono deresu nafamau ulu ka jo misiriu kono itikafu ka ke misiriu kono ko ninde misiri ka barai kuma jora yande amma an tuqam fiha awsana tubadu min dunillah me ka boliw bila misiri kono nu be bato ka fara alaka ube ko bato ka alaka bato toye fa hajihi listat masajid hajihi mashahid shirk ni misiri min kera o chogola o te misiri yetuguni o togo de ko fulan kafuya ye yoro fulan kafuya be ye yoro mi ani fulan kafuya be shereya be ke fulan kafuya ye yoro mi ni misiri kera de sa bolu de be misiri kono ku bato ka fara alaka o misiri sugu te misiri ye tuguni ulu ye de ko fulan kafuya ye yoro ani ka shereya fulan kafuya la o yoro la wa in sammaha ahaluha annaha masajid har na tugu ya wole ko misiri de do tanke fengore be bato ka fara alaka kono o te misiri وأن المساجد لله مشيرو على التاي أي لا لغيره مشيرو على تنتاي ولأن المساجد هي محل استماع الناس وتلاقيهم بس مشيرو فله مغو بفران نيغون كيرو دي مشيريه أني مغو كا نيغون كومبي نيغون كومبي يرو مغو كا faranyogo de farankanyogo de misiri anu kan nyogon kumbe yoro
فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات. دونك واجبرا مشيرو كسنيا كبو فلان كفياما أني بديا أني جيري كون، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادات. باسكو مغو بنا دوني دي لمنا مشيري كونو أني بطو، فإذا وجدوا في المسجد شيئا من الشرك والخرافات نمغو يفلان كفويا دو سرم مشيري كونو وبجيري كون تأثروا بذلك وبا نوتم غولده ونصروه في الأرض وبو فلان كفويا دي تشاري دوغو كولو كانو جيري كون. فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك. دونك واجبرا مشيرو كسريا كبو فلان كفويا ما bidiyaw fulan kafoyaw jiri kaw misiru ka senya kabo nunuma nunun ke yerote misiru ye, parce que misiru ye jama na yoro de mogo bena misiru kono bato de kama kana doni nyuman de nyini misiru kono mogo bena misiru kono bato de kama nu ye fulan kafoya soro misiru kono u ye qurafatu soro misiru kono oba noto mogo lade mogo no be cari de o be to cari dugukolo kafana. donc o de koso a wajibira mishiru ka seneya ka bo fulan ka foyama. o de yato aba idris al-qawlani ako layni ara fil masjidi nara la astatu itifauha ahabbu ilayya من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع تغييرها. ني المرزوي أين الناتي في سنة ساتبي أين الناتي في الاتسام. أبا إدريس القولاني كو عليك تاسما يه أبين مشيري كونو تاسما بين مشيري لا أباك كم مشيري جاني عليك تسكا تاسما ينفغفنا ko o kadi ale ye kateme ale ka bidiya ye misiri kono bidiya min na te se ka bali. aba idris al-qawlan ni sarafu ye nin kuma fo koro do bala tasuma fule na tasuma ye misiri mina o be se ka faga ubi ni harima na ma faga abe misiri minan do de jani ubi na ye misiri fando jani abe se ka sanse ni mina min janina mina nyogona be soro be se ka sanse ni misiri fam min janina abe se ka sanse abe se ka dila kuraye abe misiri ka kono jinya ko de tinya tasuma abe misiri ka jinya ko de tinya akom me bidiya fule wo be hada madun ka aqida de tinya bidiya be hada madun ka aqida de tinya ku ka dina tinya ni hada madun ka aqida tinya na ika dina ciyani bolo ika jinya ciyana ika lagara ciyana tasuma be misiri ka jinya fe unde janu lu be se ka sanse me bidia wajulu kela ni bida mo be hada madun ka dina de sanse o be hada madun ka dina de yele mo bolo ko ka dina ciya ko ka gida ciya o fanay de ko ka lagara de ciya. donc min be hada madun ka lagara ciya o ka jugu kateme min bi ka jinya ciya. o da to abu idris al-qawlani yofo. donc ola misiru kuma mana misiru munum bu dambi kata sunnama o misiru sugu ka kolosi de wajiri sugu be kana ku kono na ko sunna misiru sunna musira yere de ya da ka misiru la ko sunna misiru re be jamana kono ni awde ya ka misiru jo ako sunna misiru na yo misiru ta ko di sunna karamo ni sunna limami munumma. donc misiru kana kolosi akana ta mugawerew ta munum bena bidiya fo misiri kono ube bena bidiya wajulu ke misiri kono ulu kanka balide jakwa mogo bena fulanka fo yari chari misiri kono ube bena bidiya de wajulu ke misiri kono bidiya wude fo jakwa nkulu bali misiri ulade kana wajulu ke misiri kono de misiri te bidiya chari yoroye bidiya fo yorote misiri ye ode to karamogo do minye Mamadou Moutari Sinkiti atumbe
fiqhu bondala tumbe hadisa do sarahu ni ciden ko ni mogomi na ye jaba dube layi konni akasaba adala anka bo misiri kono lay kasabe min dala jaba kasabe min dala ko ciden ko ikana salli misiri kono ciden tirela ko na kasa yera min na misiri kono ka tigi bo kata bila bagya akonna ni sariya ko ni jaba kasa abe min da kono lay kasabe min da kono o ka bo misiri kono ko pasiga be hada madun toro be malikaw toro ko o ye jinya toro de bo konna nye mugo minye ale be misiri kono ka wajuli be dina de toro anto de gewa kiden ko min ka bo misiri kono hada madun ka jinya toro kama ko ka bo misiri kono min be mugo ka dina toro do ode kanka ge kateme laytigi ka ode kanka ge kateme jabatigi ka awa tanka na di bidiya mugo ma ku be wajulu ke misiri kono wajulu kila derisu dila aka derisu na ka wajulu te qur'ana ka wa sunna ala fam salafu salih tanka na di uluma ko sunna misiru kono ku be wajulu ke bidiya chariyoro te misiru te bidiya chariyoro ede misiru wajibi an ko seniya ka bo fulan ka foya mare ani bidiya ani qurafatu wa jamuha al masjid al haram misirin min kabbo misiru be belebele bay misirin min na kanka seniya ka bo bidiya mani qurafatu ni fulan ka foya misiri horomale al kaaba كما أمر الله عز وجل بتطهيره كم على يريا مريا مسمى كبوا كورتالين يا مريا كم مسير هرمالي يا مرنا سنيالي قال تعالى لكم ويجب بوانا لإبراهيم مكان البيت أكو تشيد ما وقت فوي كم منتون وقت مني الكعبة دلا نيرو بانجي إبراهيم ko akali kabar dila allan tusrik bi shay'a ne dilalin kono nala nya foye akana foy farane alaka ikana foy farane alaka wa tahhir baytiya litaifina wal qa'imina wa ruk'i sujud ngoma fananka soyi seneya tawafu kelawiye ani jobaga munum be joka salli ani munum bu kumbele mina ani munum be sujuduke donc nyamari kam borala fe ko alikaba ka seneya taharatul hisiya wa taharatul manawiya alikaba seneya li taharatul hisiya jiyan nogo kana ye ala fimu fenyen nogo de jiyan nogo de kana ye ala misirula taharatul manawiya mishiru ka seneya kabo fulan ka foyane bidaw ni khurafatuma tahiruhu mimma ja akwai ibrahim akali kaba seneya kabo munna tanfiruhu min ash-shirk wal bid'ah wal khurafat ayal kaba seneya kabo fulan kafo yawma ani bidiyaw ani khurafatu jiri kaw kama annahu aida yutahhiru min an-najasat wal qajarat wal qajurat komi abe seniya kabo sobe ma chogomi ani fenyuguto fe mununyo fenyuguto ye donc ni ala ko ali kaba ka seniya chogo fula indelo ka seniya kabo munna ka ali kaba seniya kabo fulan ka foyama ka seniya kabo bidiyama ka seniya kabo jiri kawni qurafatuma ani ka seniya fana kabo fen segulewma ani fenyugulew fa qawluhu ta'ala fala tad'u la nahiya ni ala ko fala tad'u lamu min fulenye balili de do wa tad'u filu mudari majzumi bahara do bahara fenna to do fendo de folen nyeye min bena majzum bila nahiya ne akashigri akorila munna no ba fama majzumi akorila billah jajimun ya soro billa nahiya la minna na balili kama fala tadu ayyuha an-nas wa alamatu jazmi hadifun nun
nan ko jejimu do jejimu tamanse munye nunu minte parce que li anna aslahu ni min fala tedu al-shiriye munya kankana chogoli teduna fala teduna nunu inde kanka kala go tanke nunu ngera ka boye nu ko majzumun wa alamati jazmihi hajfun nun aka jajimu tamanse munye nunu mingera ka boye fadagala alayhi jajim wa huwa la nahiya parce que min kanka ke jajimu edo donna harafu na min yalla nahiya lamu min nana lamu min koroye ko balili فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا كما لنين مني هذا ما دون مشيرو على دتاي أكنا فوي ولا كفر عليك لا تستقيسوا بأحد مع الله أكنا دمك سنين دم فنشي كفر عليك كأن يقول يا الله يا محمد مثال كافو يا الله يا محمد أكنا نينك يا الله يا عبد القادر وبي أكافو يا الله يا عبد القادر أكنا ننفو أو يقول يا عبد القادر وبي كولي جو كو عبد القادر كو ولي مسيرو كنو يا محمد مسيرو كنو وما أصبح ذلك أن النوننا يغنو فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله أولا تجيني النوني أتن نونم من مغيفنا مسيرو كسنة كبونما قوله تعالى أحدا نكرة في سياق النهي نقلق أحدا نكرة جدو بليلي سماتو آية بليلي كلو سماتو غلا فتأم كل أحد أو نمبي فم بيدتا ناكو أحدا بفم بيدتا لا يستثنى أحدا مغشي بولنتننا لا ملكا مخرب ملكيات من غيرلم بألالا أتي دغيكا وليكا فرالكا ولا نبيا مرسل أتدعي كان نبي من شيرا أتدعي كاوري كفر عليك ولا سنما أتدعي كبولي ولي كفر عليك ولا وسنا أتدعي كمونما إكا ولي كفر عليك سنم أني وسن فرنسيا من بوني نيوغونشي سنم يدي نو يمونيمان دلا كابلا نيما فين سورلا وبافو دي مكو سنمو ka monument dila kabila nima fer saurala ka monument do dila kabila hadamaden saurala ube kabila so saurala ube kabila misi saurala uba fo de mako sanam wasanu ye ka iri bato iri jo ka bato ube kulu ka bato ube iri jole ube tungu ka bato uba fo de mako wasana akana monument wele ka fara alaka minye wasana boli akana awele kafara alaka wala qabura akana kaburu wele kafara alaka wala shayga akana shaygu wele kafara alaka wala wali akana wali ju wele kafara alaka wala hayy wala mayyit kaina man kana fim min binyana mayala akana wele kafara alaka akana su wele kafara alaka tigi kera chogo atigi kera mo sugo نينما كنا ولي كفر لك سو كنا ولي كفر لك فهي تأم كل من دعي من دون الله ني فين بهتتا فين ولي لك كفر لك فين بطل كفر لك نمبي أبدتا فلا تدعو ما الله أحدا أكنا فين دي بطل كفر لك أكنا فين دي ولي كفر لك فدلت هذه الآية ني آية دلولا يرانا على أن العبادة لا تنفع إلا ما توحيد ni aya dori la iranna ko batu tisika hada maden nafa bada ni tauhidi taala batu ti mugo nafa ni tauhidi taala wa annaha ja qalataha shirku fa innaha tabtul aya nya iranna ko batu fule ni fulan ka fuya nya gamira la dro batu cinyana wa takunu wabala ala sahibiha obeke balawudi atigika obato sugu beke balawudi atigika ثم قوله تعالى وكفي لك كما مسمين كرة لأن وأن المساجد لله
iru ka jo u ka dila nin ŋaniya min misirin kibariya kan me fan bɛɛ fo bɛɛ kɛ ne ka misiri ka kibariya mɛ dɛ taa mɔgɔw jagoya tinti kana a ye nan ka misiri lajɛ a ye nan ka misiri lajɛ misiri kana jɔ ninnu kama kana misiri jɔ ko i b'i yɛrɛ jira n'a ye kana misiri jɔ ko furu bɛɛ k'a mɛn wala taqlidi zikiri kana misiri jɔ ko furu n tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ nka misiri jɔ misiri min ni mɔgɔ tɛ ɲinan kɔ wagati n'u ye nka misiri ye u b'a fɔ karisa ni ye nin jɔ furu ka tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ i ka misiri dɔw laɲini kana kɛ o ye kama yaquluna ko komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min komi n'i b'a fɛ i ka tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ ko misiri jɔ ala ye ko komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko e ka misiri jɔ laɲini kana kɛ o ye dɛ wa takunu asara islamiyya hajan kulluhu batilu i ka misiri jɔ kana kɛ fana ko ewa silamiya ka fɛn kɔrɔ komi a bɛ jamana kɔnɔ misiriw dɔ bɛ kaba olu y'u programme ko haru jɔlen de ni bɔgɔ min ye u ka t'u ka bɔgɔya la ko o na to ko kɔrɔ ye jamana ka ko kɔrɔw ye o de asara islamiyya misiri kana jɔ ni misiri laɲini ye bato de ye ala bato ka kɛ a kɔnɔ ni misiriw kana kɛ ko ka kɛ jamana ka fɛn kɔrɔw ye ni ko mɔgɔw nana u bɛ an b'a fɛ ka jamana ka fɛn kɔrɔ minnu yira mɔgɔw la ni misiriw na kɛ o ye misiri kana kɛ o ye a ko haja kulluhu batilu a ko nin bɛ fɛn tiɲɛ ka misiri jɔ yɛrɛ jira kama baara tiɲɛ ka misiri jɔ a ka mɛn baara tiɲɛ ka misiri jɔ n tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ baara tiɲɛ ka misiri jɔ k'a bila ko silamɛya ka fɛn kɔrɔ a na kɛ o ye silamɛya ye nɔ minnu to silamɛya ka nɔ kɔrɔ a na kɛ o ye nin bɛɛ fɛn tiɲɛ almasajidu tubna li ibadati o bɛ qasdi li ibadati misiriw bɛ dilan ni bato de misiriw jɔ kun ye bato de ani u ka laɲini ye bato de wa takunu niyyatun fiha khalisatu lillahi azza wa jalla misiriw jɔli la ŋaniyaw ka kɛ u ka kalasi ala de marisa min ka bakɔrɔ talen don wa ayida tubna min kasbi tayyibi tuguni misiriw u ka jɔ ni nafolo halala de nafolo halalamaw olu de ka kɛ ka misiriw jɔ la tubna min kasbi haram misiri tɛ jɔ ni nafolo haramu yalen ye lianna allaha azza wa jalla parce que ala masa min ka bakɔrɔ talen don wa inna allaha la yaqbal illa tayyiba hadisa nana inna allaha tayyiba wa la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa sɛnɛma de ala tɛ fɛn min na ni fɛn sɛnɛma tɛ fatubna almasajid min nafaqati halal misidu bɛ dila ni nafaqati halalamaw de وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل مسيري جو بغاو فنا أكان نياكا كده كادسكون قلاش على جاتيه مسمين كبوا كورتا لنو لا يريد من بنائهم مدحا من الناس مسيري دلان بغاو إكال لنيني كانت كم مسيري جولي لا كويبت تنوني نيني مغوفة أو تغليبا لذكره ubi kam misiri joli la nyini kana ke kontogo kato diya kono wakati be nka kosuma kato diya kono ikal la nyini kana ke oye awriya ube yere jira ikam misiri joli la ikal la nyini kana ke yere jira aw sumwa ube ikal la nyini kana ke bekin kam misiri ka kibariya me fa inna bina'il masajid ibadatum parce que misiri joli ye bato de walibatu yajibu an takuna khalisatu lillahi azza wa jalla bato fana a wajibira akake ka kalashi ala de masamin ka bo akortalen do donc ninye masailatu saniya aleka kuma to munun tora o yenninye donc ambe masaila sabanata الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الثالثة مسائل السبنا depuis o doanye masayla saba min damina ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko wajibira
silama ke kelen kele kani silama muso ika masala sabayin do ika barake nuye fana sabana de fuleni asalisatu sabana anna man ata ar-rasula wa wahada Allah silama kelen kelen kado silama ke silama muso a kelen kele kado kuni mugo tura ciden ko iye ala ke kelenye لا يجوز له موالة من هاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب نتانك اتغورا تشيدنكو اي على كلنye ateddaga ikam mogoki kanu bagani bisin bagaye mogom minni ala soso ka ciden soso haru no kera ikabali masru be kabali masru de fulka fun ko nyogonyade nin fana bina saraw parce que uba fo nindema al wala'u wal bara'u ode tununa mogo chamana mogo chaman be dina kono ubu dambe kata silamiyama ni yoro ya chama mina ka fu mogo sugu do be ini ulu de kanka nyogon kanu ka koke nyogon fe mogo sugu do be ini ulu kaka nyogon kanu kana yali nyogon nche dusukun kono bara nyogonyo do be dina bara nyogonyo do be o kana ye ani nyogon nche aka bari ka bo nyogona aka fara ka bo nyogona ode tununa mogo chaman na ode yato ibake ka silamiyani kafiriya fara nyogon ka sunna ni bidiya fara nyogon ka mushrika ni tawhidi fara nyogon ka ninde tununa ula uba fo munu mali hijibiya ili ikhwaniya uluko tanke be to de silamiyai ambe kan nyogon solo silamiyai kulu kono dro minye tawhidi fanfelaye kanjija o kasabati hamina ko batoye minye ciren ka sunna batoliye uhammina ko batoye hari nu be tawhidi fo de mujimala ka gorobali fo nu be sunna fo mujimala ka gorobali fo uti tawhidi fo ka faranfansiya uti sunna fo ka faranfansiya tawhidi gorobali ndebe fo sunna gorobali ndebe fo ambe ye silamay dro anka ke kelenye ka hammi batte tawhidi jole ka hammi batte ci dem batoliye mogo ka fara nyogon ka tendro uba fo ninde mali wa al ikhwani yaw al hijibi yaw silamiya sariya ni ekode konni be tugu ci den de ko be suden ka sunna de kono ne ala de ke kelenye mogo ye ala soso aye ci den soso ina kanka ika bariya ka botigi made nimbonda bina kumode kan ni masaila sabanna la yazuju liman fa'ala zalika muwada Allah wa rasulahu ni mogo ye cidem bato ye ala ke kelenye ate daga ye minni ala soso ka ciden soso e ko kika bisi nyoye walau kana aqrabu qarib har no kera ka bali masruye chogo hadhihi masaila Sheikh Salih Fawzan ko akon nim masaila min fulen nye al wala'i wal bara'i wa hiya tabi'atu lit tauhid ko min fulen nye ko ini do kanka ke bisi nyoye I kanka bariya ka bo doma kon nimbe tauhidi no fede kon ni tauhidi be nyogon fede min huquq tauhidi al wala'i li awliya'i wal bara'i min a'da'i ko abe tauhidi ka hakewula pour ka tauhidi ka hakew matarafa abe tauhidi ka hakewula minni alaka jonyumu ye ika ulu bisi nyogonya minni alaka jugu ye ka bariya ka bo uluma ninye tauhidi hakede mogoka wal muwalatu wal wala'u bimana wahidi akon minye al muwalatu wal wala'u ko abbe mana kele parce que mon Cheikh Salih Fawzan ninfo parce que minye Cheikh Salih ibn Abdulaziz ala Sheikh ni alayka salasatu usuluta asrahula ale bayira al wala'u wal muwalatu wal wala'u akoko kelemunte ale be faranfancia dofo uni nyogonje mi Cheikh Salih Fawzani ale ko abbe ko kele wal wala'u yuradu bihi al mahabba bil ghalbi nuko al wala'u alla nyini do be se ka ke
كمغو كانو يدسكون كنو ويراد به المناصرة والمعاونة نوكو الولاو أدو بسكك كهذا مدين دمي كدمي كودولا ويراد به الإرس نوكو الولاو الله يني دوبي كيه تايرو والعقل في الديات أني دياو دي تغو ديا من ببلا هذا مدين كابلا مغوكا ولو بنا وفنلا فالمسلم يوالي أولياء الله سلاما على كبيس نيون إبه ولود بيس نيون بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناشرهم سلاما إكال إيوا كانو أكادا على كمو نيمو دما على كبيس نيون إكا ولود كانو إبسكون كنو يكود دما فالمسلم يكون ما للمسلمين بعضهم من بعض سلاما إمين يغنى سلاما أو دي بفر نغنك كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ألاكم مني شنجي مغوية أولو دي كاكا كنغن چيتا أولو دي كاكا نغنية ألاك كتابو كنو فتعقل في ديات لقطع يكون بين المسلمين مني ni qataw kera ni songo min be sara ni be silamaw de ni nyogonche wa huwa ma yusamma bitakafuli uben ninde wele ko min nyogon sara ani nyogon deme kullu haja yadkhulu fil walay kullu haja yadkhulu fil walay nimbe be do bishi nyogonyen konona fala yakun bayna muslimi wa kafiri ni alwalaw min fuluniye minye dia konye ani nyogon deme ko ote silamani kafirce wal mahabbatu wa nusratu wal mirasu wal aql wa wilayatu an-nikah wa wilayatu al-ghadai ila ghairi zalika fala yakunu bayna muslimi wa kafiri akon min nyogon kanu ani nyogon deme nusra ani cieko ani diako ani furu wolijiako ani ewa kiritige kabila kiritige wala kata nunu na nyogonawma akon nunu ntede ate daga silama nunu ntede daga silama ni kafirce mado ayi kuma famu maana ate daga silama ni kafiri ka nyogon kan oye muhabbai wa nusra ate daga silama ni kafiri akan nyogon deme uka dina kola wal miras ate daga silamani kafiri akan nyogon cinyata wal aql silamani kafiri dia kota ni nyogonce wa wilayati nikah silamani kafiri ni muso do alayhi silamade afaye kafiri de ate daga fayin kan muso yi furushiri parce que woliji am man ka bolo wote silamani kafiri ce wa wilayati al-ghadai ila ghairi jalika ubi silama kafo an ka kafiri de ta kwambo kan kiri tiga an ka kiri tiga lai ote daga ate daga kafiri kata ko be silama ka kiru tiga wuye ninte daga ni nyogonce wa inna mu yakunu haja bayna almuslimina mun fulun ni yete nu forate nunum be ke silama yere damade ni nyogonce li qawlihi ta'ala alaka kuma koso masamin korta lendo ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على قول ما سيرادي كافر ما كتا مؤمنين اما على ما سيرادي كافر ما مؤمنيكا مانا كافر تسكا مؤمنين مرا كافر تسكا مؤمنيكا كو جيري على ما مؤمنيكا كو دي كافر ما اورياتو نينكو سكوتي daga silamani mu'minice hakaja yajib an تميز المؤمنون عن الكفار أبو تقول لنا واجبنا مؤمنون وني كافر كبنيونا أواجب لنا أنك مؤمنون كافر كبنيونا فلا يجوز لمن وحد الله وأتى رسوله صلى الله عليه وسلم موالة من أحد الله أتدق مغوي على كليني كتبو تشيدن كو ate daga ka mugo ki kabisi nyoye mugo minye ala soso wal muhadatu
معناها أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب مهادة كريم مني هذا ما دينك كي أبي فانا ألنا كتشيد المؤمنون ألوبو فانا ويكون المهاد في جانب الكفار هذه هي المهادات إمن تعريف فانا إبي كافر كفان دلا ألنا كتشيد المؤمنون بفانا وبافو نندما المهادات قوله ولو كان أقرب القريب أي النصب هل النا ياسر الدنبلا يكبر مسرود فإذا كان قريبك مهادا لله ورسوله نيكبر مسرود كرا أي الله سوسو أي تيدن سوسو فيجب عليك مهادته مقاطعته أواجب رأيك ika soso a wajibra eka ika tige nyogonya kire tige kabwala wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi ni mugo min kera alaka bisi nyogoy akera ciden ka bisi mogoy wajaba alayka an tuhibbahu wa tawallihi walau kana bayida min nasabi anka mugo ni okera ala bisi nyogode okera ciden ka bisi nyogoy abe islama ka wajibin ika tigi kanu ika tigi bisinyogonya ika kanu harin na ya soro o tigi dambela ena kajayede harin na ya surati khabila yerela ate dambere la akajja ate dambela te khabila la metanka la bisinyogonde do aye ala bisinyogonya aye chiden bisinyogonya a wajibra eka kanu iduskun kono walau kana ajamiya hari ni arabu de ale faransi de mais aye ala kanu ka ala bisinyo ka ciden bisinyo nya a wajibra arabu inka ika farafin kanu tanke akera ala kanu baga kera ciden kanu baga aw aswad uben na kera fimande aw abuyadu uben na kera mugo jemande aw ahmar uben na kera mugo bilemade yazibu alayka an tuwallihi wa an tuhibbahu a wajibra ika bisi nyogonya awajibra ika kanu sawan kana min baladika aw min aqsa sarqi o kera sa otigi ina be dugu kele nawo ube harin ni abe fo koronde la fo tile boyoro de la na kajja harin na be tile boyoro de la tanki alla kanu bagado ciden kanu bagado awajibra ika kanu aw min aqsa al kharabi ube harin ni akajja ila be fo tile binyoro jande la awajibra ika kanu قال تعالى لكم مسمين كرتا لندو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ألكم مؤمن تشمو أني مؤمن بسمو ميبا مسمو ولود نيوم بسنيو أي بينهم المحبة وتناصر وتعاون مؤمن تشمو أني مؤمن مسمو نيوم كروب ولود نيوم تش كان نيوم دمو كدينا كولا أبو نيوم تش كان نيوم دمو كدينا كولا أبو نيوم تش nuko nusra ani ta'awun mun bu gonyogona tanasuru obeta dina kodela kanyogon deme aka dina kola wa ta'awun kanyogon deme aka jinya kola mu'minu chemana musoma nyogon deme bunyo da yawuye nyogon deme bago da yawuye awde ka kan awde nyogon kanu bagaye awde nyogon deme bagaya ka dina kola awde nyogon deme baga ka jinya kola وبينهم ألفة حاجة بين المؤمنين كفو نيغوني جي نيغونيا بي أو دي نيغونچه اوا نيندي فنيه نيمبكي مؤمنون نيغونچه تمام ين نيفو مؤمنون كان نيغون كان وكان نيغون دمي وكا جيا كولا وكا دينا كولا اكو الدليل قوله تعالى parce que Cheikh Mohamed bin Abdul Wahab na le yefin fo abaka dalila de fola ka ayala ube ciden ka hadisa alwala wal baraw me jamana nyere kono balma sanan katte men yorola mu nye dina yere tinya an bolo ni dina tawhiri nyuman de saraka ke chama bolo sunna nyuman de saraka ewa ta chama bolo kabila ko parce que an ka kabila ufle kabila ba fode ku wulu be galon min kade be bidiya munun kade be lada jugu munun ka fo eni ka e ka fara uluka odela be nyogol fe ali woni mo
ma a wajibra e kade aka ki fa ika ki ka fa ika tige nyonya kire tige ka bola men ni mo min fana ko ala ako ciden ko ako hari ni ino kajja chogo ate dambere la te kabila yerela ate dugu yerela abe fo koro janna abe fo tilebe janna a wajibre kay ko kanu ina ka ke kelenye aka nyogon de medina la awa aka nyogon de maka jinya ko la ayen nunu famu de nin kabila ko ni nin fammi ko ye ko chaman de cinya jamana in kono ya ete se ka sunna mo do kanu katuwa ko ite se ka tawhid mo do kanu katuwa ko ina afuye ko abanna ka kabila mani wali mo de be nyogon fe e fana te se ka ini ka kabila sigila ni e ye tawhid ko fo doro bu tilo che ka boy ka kuma koro eni ka kabila sigile ni e sunna fo ko doro bu tile che ka boy ka kuma koro ubi e ka kabila ko ibe tawhid min fo de ibe sunna min fo amma ko tala ebe tugulu ko munna hari bi ebe tugulu ko ebe noro wulu la munna ja ko itige ka bo wulu yere la de munun ko tawhid kadanye munun ko sunna kadanye ala faham salafu salih ibe tawhid min fode ibe sunna min fode o de kadi nede sheikh salu fawjani ko inode ka ke kelenya hari nate qabila hari nate dambe hari nate dugula adalila bina fo wa dalilu qawlu ta'ala akwa dalai munye alaka kuma masamin korta lendo la tazidu qawma ala ko ite mo si soro yu'minuna billahi wal yawmil akhir mun limanani alay ani dollaba yuwadduna man hada Allah wa rasulahu nu be mo kanu ni ala soso ka ciden soso walau kanu aba'ahum harno keraw fawde ala yere ko ite mu'mini soro nin togola ni ye mo soro ako ale ye mu'mini de ni afaye ala soso ka ciden soso aba fa kanu adusukun kono ala ko mu'mini te walau kanu abahum har nu ko raw fawde kele aw abuna'ahum ubi har nu lu kera udawde aw ikhwanahum ubi har nu kera balimawde aw ashiratahum har nu kera ka kabila mogode ita soratigi bu kanu ala yere de nin fode ite mu'mini si soro tanke ni mu'mini de do ni ni ala soso ka ciden soso ita soro ne abo tigi kanu har na fado har na dendo har na balimawdo har na ka kabila mogodo atukanu ulaika kataba fi qulubihim al-iman ala ko nunun tigla mo fulere he ala ma fo ko nunun tigi bannu ka fauma de ama fo danga de wudo bannu fauma ala ma fo sinji tigla wudo u bannu dewma ala ma fo u banna kabilama ala ma fo bannu balima de akonne ala yelli mana yere sebe nunun de duskun kono munum benninke ne ala yelli mana sebe nunun de duskun kono wa ayyadahum bi ruhi minhu ni ala yere nunun ndeme ninka sembentiyaliye fawjani benofo ñu deme ko sembentiya wa yudkhiluhum jannat e wambu ladu ar janna kono fana tajri min tahtiha al anharu ar janna mi ko nubu bulu kasankanto ni ru koro khalidina fiha nube dume ar janna kono radiyallahu anhum ala nison jara nunun koro la jera nunun koro waradu anhu ufana nison jara la koro la sara munduma ulaika hijbullah nunun de to ko ala ka jama ala inna hijballahi humul muflihun aw ala ka jama ulu de ganye bawe ube min nyina ala taala ba ku ye ube sira min ala bu kisama nimbe suratul mujadala ko ambedo aya sarahula kata qawluhu ta'ala لا تزيد هاجا كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ni ala ko la tajid ni nyikuma ala ya nyashi ciden da maye ciden da kuma nyonya kisini nema baka ay la yuqa hajan wala yakunu mawjudan abada ala ko cide nin teke abada ita ni soroye abada an yakuna mu'minu billahi wa rasulihi yuhibbul kuffar mu'min limanani alay kallimanani cidanye ko soro nabe kafiri kanu ala ko ito soro abada fa ina habbahum fa innahu laysa bimu'mini ni mugo ye mu'mini e kafiri kanu biskun kono ete mu'mini
ولو كان يدعي ذلك هرني أي ريو ولا كثير ما كوي مؤمنين إت مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية. ابن القيم كوا كتابه كنو كتابه يرو من ناب السنة دفاير وبافو يرو كافية الشافية. أكو أتحب أداء لحبيب وتدعى حبا له ما جاك في إمكاني. ko yala e ba ke kafo atuhibbu adali habib ko ewa e kanu baga o jugu ke ebo kanu iddu sukun kono wa tud'a hubban lahu ona tabi har be ba ke kafo ke obo tigife ma jaka fi imkani ko te sekake mana e kun nebe karasa fe karasa ne kanu baga de e karasa jugu fana kadi e ne karasa kanu bagade ne be karasa fe karasa kadi ne karasa min kadi ne o karasa jugu fana kadi bun qaymu ko te sekate hari ni ya fode ko yibo tigi fe ko be karasa fe o karasa jugu eno be nyogon fe o kadi akom ma jaka fi imkani ko te sekate wa kajatu adi jahidan ahbabahu aina limahabbati ya aqa saytani akwa boto ko kelendela ka kanu baga mo min ba yire jija oye ko deme aka jinya kola min ba deme aka dina kola o tigi bo tigi de juguya ko ka kanu baga de karasai ko ka kanu baga ye minye min ba ke ka yire jija oye ka dema ka dina kola ka dema ka jinya kola o tigi fana bo ko mandi aina limahabbati ako kanu be mi ya akka shaytani balima ko o tigi kanu be mi shaytani balima ke o tigi kanu be mi donc balmo nin ka kolosi fa haja la yumkun abadan an yuhibba al-kuffar yaqulu ana uhibbu Allah wa rasulahu hada madenka kafiru kanu e fana bake kafo ko nebe alafe nebe tirembe o teseka ke ni kafiru ko ni kanu dusukun na ite ala fete ciden fe ni kera ala fe be ala kanu be ciden kanu be kafiru kore li qawlihi ta'ala alaka kuma koso ya ayyuhallazina amanu alakum mu'minu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwakum awliya tulghuna ilayhim bil mawaddati akum mu'minu akana ni ala jugu ani aw jugu akana uluke akabbishi nyogoye nabe nyogon kanu bila katuma ila qawlu ta'ala katalaka kumama qad kanat lakum uswatu hasanatu fi ibrahim ala kullu dagali ko nyuman ke rawi ibrahim ka kibariyala wallazina ma'ahu ani mu'minu li manaka fara ibrahim ka ijqalu li qawmihim tumamu ku kam mu'ma inna bura'u minkum aw bar lembe awma o mimma tabuduna min dunillahi ana bake ka fengo fen batoni alate kafarna bikum an kafirani awye wa bada bainakum bainana wa bainakum adawatu wal baghdha awa minye juguya ani koniya dusukun kono o bangera anni awce abadan anyi nyugon koni bagawye anyi nyugon jugu bagaya abada adanye munye juguya ka banni nyugonce koniya ka banni nyugonce adanye yoro jumaye hatta tu'minu billahi wahdahu fonna limanani alaye ala minye masatelenya donc ala ya yira mu'minu la silama la ko an ka ibrahim na kam go la dege tuma mi ibrahim ani munu limanaya ka faraka o kam mo munun banna ala ko manu kafiriyara ibrahim ni mu'minu ya yirula ko juguya ani koniya be anni awce abada fonna limanani alaye bo chogodi e ba fo e mu'miniye fulan kafoya bangale be mo min bolo kafiriya bangale be mo min bolo inu oko idusukun kono e ko jako eno tigi ka ke kelenye o be siga be chogodi ala ko an ka ibrahima ani munu limana ni ibrahima an ka wulude la dege to mi wulu ka mo kera kafiru ye ka ala soso ka ibrahima soso o ko de ambari la ka bo awma ambari lendo ka bo awma ewa jugu yani konya de bani nyogon cede ne amunum beta sigidu kaburu batolon mushrikun
sebangu nani bagaw sufiyu abe munun ka aqida kono abe sufiya ka aqida kono wahdatul wujud ko alay ala de ala ya alay wahdatul wujud mugun nim be tasigi ko ambe kelenye ko ambe ko silama ambe kelenye oni ibrahim ni akam mugo biye min fo nunun be bila siralawa ka surala ko kan nunun de ladege e awnde be dina do kateme ibrahim aka awnde be mo faranka nyogonya do kateme la ka cide unka ibrahim ni munu limana ka faruka uluka mugo munun kafiriyara uyennin do fuye ambari la ka bo awma anaka baraw be ewa jugu yani biriye ani konya de bani nyogonche awun ko mushriki o sufiyo kambo ko silama ko ambe kelenye wanka nyogon kanu ko ambe kelenye mugun nimbe fulan ka foyala ale ko fe ngore be saka bato ka fara alaka ciden ka shebo ni ala yutanu qur'ana kono ko kari janna donfo ciden ko kari janna donfo nin ko wulu ye jahannaba donye ko ke kafiriye ko danga e ko eni o be kelenye o be ko mi no torate ela o dusukunte la mu e toro hari bi eno be sigi hari baba tegedi nyogon hari biabe nyogo ambranse nin dina sugu tarami hadamade ala soso aye ciden soso mushrikiya babolo kafiriya babolo bidiya mi ba Allah bo silamiya kono a wajibira e kare ika bariya ka bo amade e pika fo ayede yi jugude nen tife konya de be niche ibrahima yode kew dombe se ka fo ko ibrahima fanate mo fara nyogon karpe ibrahima duskunjare hikmate ibrahima la dombe se ko fo ala yere de ibrahima tanunai ana kam mu'minu ko ku la dege fana ako ayawre kono o ma kana istighfaru ibrahima li abihi ibrahima kayya fadeli make foye afaye illa mawidati fullahiru do ya ta faye wadaha iyahu nayo lahiru taye falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra minhu inna ibrahima la'awahu halim parce que dobe se kata yere meleke ni aya fanala ko ba fanka bariya mushrikuma ko ibrahima fatunte kafiriyewa ko ibrahima mafo be ala yafa deliyewa ibrahima tunte do kayewa ewa ala yo jabi ako ibrahima kay yafa deli afaye atunye lahidu de taye tunani ibrahima yu kaboru kale fa ko akam mabbo alela ibrahima tato akombe ala deli kan tankin be nyana mayala be ala deli ala ka yafuye ibrahima yo lahidu de tafai be ala yafa deliye ne tuma mi ibrahima nana do ko afata yelema abesha ka kafira de ka tabarra minhu atumbe yafa deli min ka ya dabila abari laka bwara ala ko ibrahima ya ka yafa deli min ka faye wo yellahidu do de na tunyata faye me tuma me anana bange ibrahima ye ko afaye ala jugude abaka kafira minata dabila tabarra minhu abari laka bwama inna ibrahima la wahu ibrahima ye muwakadu au kacha halim ibrahima ye hakilima de do mogode mimbe munyo ori ya bila nindu awula hajihi millata ibrahim ninde ibrahima kadinai tabarra min abihi ibrahima barila kabwa fama aghraba an-nas ilay ibrahima ni mogo kasuru jiya kono ani ana faade kasuru kateme beka mi barila kabama lamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah abarila kabama munna tumami abangira ibrahima kwa faye ala jukude abarila kabwa fama ودلت الآية أيضا آية دلولي رنة تغني على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر آية نيا رنة كو كافر كانوا نغنيا كو أنيلي منياني علي أنيلي منياني دولبا كو تنغنتا كو تسكا نغن سرو تسكا نغنتا كافو إلي مناني علي إلي مناني دولبا كو إبه كافر كانوا دسكون كنو كو تتا نغن في وتنغن تابرا إما ما أسله
imam ni mo min limana ni ale ani dollaba e kafiri kanu duskun gono ikal liman de siri yere na boye pew ite mundi yere kafiri aw ma kamalihi ube ni kafiri kanu duskun gono ikal liman ya ben na shate ta fay bro ni ko kula dura kenne kan liman ni ale ka kafiri kanu duskun gono kese ka farango ba umma ana tani kan liman ne kata ko ade siri kata na be ube ani kan liman ya na shibo لكن إن كانت محبتهم مع التأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. كافرون كانوا يقولون نايا سوري كافر كانوا بيسكون. إيشادرا وهو كافر الدين منا إيو دمي قدا كل دمي كافر يكا نبيك سبب كمول لابو سلامي يريكو. نيجي كافر كانوا بيسكون. iye kafiri ndeme aka galon dine na abaka kafira nuna ka demala nimbila bo silamya kono ya amma in kana mujarrad muhabbatu min khayr munasarati lahu ni kafiri kanu biskon kono de ni ma deme aka dina kola ima deme aka kafira la fa hada yutabaru munqashan lil iman mun be jate ko ikal liman ya na bashira wa fisqa nimbe da jate de koyi fashiye o mudi afalu iman nimbe jate de kwa bi kan iman ya Allah fu boro agame do presso no ko ya janto lola nu ko kafiru bi su nyonya ko adu mo wala bo islam ya ko yaro na wadu islam ya asara ko kan nimbe hada made da bo islam ya ko adola kele de ka kafiru kanu ku debe mustumo sugu nimbe bo islam ya ko ni kafiri kanu biskun kono iye kafiri deme aka dina la ka deme aka kafira la silamaka ibora silamya kono ni ko ibora silamya kono ni eye kafiri kanu israel na yede ube eye kafiri kanu ika jiyan na fa dole kama kuma aka jiyan na fa dole temeye ube dole dole kama iye kafiri kanu ka deme ni jiyan ko dole ema kanu ka deme ni aka dina ima ka dina in kanu kafiri nyere yode kanu ka dina na fado kama me abi dina ni na be ndaro mi na be kafiri mi na o koni bi biskun kono me e ya yere de kanu ka dina na fado ka dina tere do kama wode to ko haramu ti la bo sira na ko o kanu su o ya haramu de ati la bo sira na ko ni ya kanu de ko ni dina kanu de abi dina ni kafiri ni ya kanu wode bora sira na ko ema hadiru nabi abiban tatatayer munna alema bosi da yakoro atake ra kabaira junuwe wa junuwe mi do padri kele ya fay parce que ko ci dem ma mun le trim min ci kata makan kan mamma ke kafiya kan mamma ke munafariya kan nya kede mun mo bora makaya ka bal masu to maka ubaka de bayana kan na ko mo ne to makan kay ntum mi makane bari masu ne bolo makan min bin kan na ko dun ka de baya ko shi mfana yene letri sebe kata maka nyoma uma mu ye munun kala obeke sababu ye ubu janto fana kan na ko ni ka de baya na jiya na patewa ayake jiya na pade o de ya to ale ma ko sila ya ko hati mu na bitta abiban tata ale ko ni ka ta la ko sila ya ko parce que ma ke kafira kanu kanu ayake jiya na pade kan me ala ya jalani seba no kana anto ka kalkila akire fa ya ayo patri krenje ala fara ko mo patri krenje junubu bi ala ya fa ye donc ni parapal shabe ni kafiri kanu aka kafira kanu kaka kafira inde kanu kaka dine inde kanu ibora shirami yako ni kafiri kaka kafira ko no bi biskungo abe galo ni na ko no bi biskungo iya yere kanu ni yana ko de yantere doye o ye haramu ye o ya ko ko jeno fule ko o de u fula de param chaye to yimbi la ko sila me ko no do andi jate ikal ni man yalla asira iye fasire ikal ni man yalla ko me mo ko sila me ko qila inna hadhihi aya shaykh sal ko ako ko kulli aya jidi sababu nazala fi abi mubira al mubashir bil janna
كي عليه كاتب على كجي كباما لما قتل الأباه يوم بدر تمنى يا فافا بدر دو لأن أباه كان على الكفر فشكو بدر دو بدر كل من جرى أباه بيرة بن جراح أفات تني كافر أتني كافر عليك وكان يريد أن يقتل ابنه أباه بيرة فإن يرتم بك كاد دينك أباه بيرة بن جراح فا فإن تنباك الدين أباه بيرة بن جراح تنباك كفر فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه أبو عبيدة يا فا أي ورقة بدر الدو الذي أبو عبيدة بن مؤمن جمالا فابي كاتو جمالا فاتم باك كدينك فمؤمن جمالا من دينك ديا لفا أيا فا لأنه عدو لله فجاء أفاي على جهوده ولم يمنعه أنه أبوه أما فلكفوه أفاده فايي ما فلي أفعلنا ولم يمنعه ذلك من قتله قلبا لله فكفايي أما أبو بيرة بن جراح فلكفافا منا أدينا عليه كفافا سبحانه وتعالى مثلا كف سنالنا أقرط لنا ما شاء الله وقت سيرة نيمبي فنا كونو أفنا كجا نيمبي سكا كافا كجا ني على يدرسوا ريرانا إن شاء الله أمي يدرسوا تانيا بلا يوم كونتين كتا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله